Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Geli temaşavanın heja. Eğer Rabbime Allah Teala destur bide emi dve bername de bekurti bernameya binave danasina kovarda emi bekurti bahsa kovara kelha Ahmet bikin u kovara khoya kelha Ahmet kutanha 11 sale tewaşan u diçe berdesti xwendevanan pêncî hejmarê wê derçûne emi bekurti bahsa kovarê bikin. Her wekî ku hûn jî dizanin di piyasayê de di bazara Kurdî de xwendina zimanê Kurdî di van salê dawî de gelekî zehmet bû, gelekî dijwar bû ji ber ku zimanê Kurdî qedexe bû. Pirtûkên Kurdî li Kurdistana Bakur nexasim li Anadolê nedihatin weşandinê, îmkana wan a weşanê tune bû. Ji ber vê yekê jî demeke dirêj zimanê Kurdî û xwendina Kurdî bi saya mela û medreseyên Kurdistanê ket rewacê. Gelek kitêb berhem û helbestên ku bi destê melayan hatibûn nivîsandin di goşê medreseyan de, di quncikan de, di nav dîwaran de veşar tîman neketin piyasê. Bes di salên 1990 de yani destpêka 1980 wan de ku piştî ku Turgut Özal hat ser îqtidarê demeke nîspî ji bo zimanê Kurdî vebû hinek kovarên Kurdî ketin rewacî, ketin piyasê hatin weşandin. Bes bi taybetî li Tirkiye ziman qedexiya ziman berdewam bû. Eger em bi Kurdî behs bikin di dewra Osmaniyan de hinek kovar hatibûn weşandin lê di van salên dawî de kovar kitêb xwendina Kurdî qedexe bû û milletê Kurd, zariyên Kurd ji zimanê xwe bêpar mabûn. Geyr ji xwendevanên medreseyan wan di medreseyan de li berdestê melayan bi Kurdî dixwendin. Kitêbên erebî bixwendina jî ji ber ku teelîma medreseyan bi Kurdî bû bi saya medreseyan zimanê Kurdî li pê ma. Gelek helbest, gelek şairên sed sala dawîn di medresa de wek Mele Yasîn Yusrî û wek Ehmed Hilmî wek Melayê Xasî di van salên dawî de em deyindarên wan in. Gelo çima kovara kelha Ahmet yani di piyasê de wextek ku kelha Ahmet derket hinek kovarên dî jî hebûn. Wan jî zimanê Kurdî dinivîsî bi alfabeya latînî kover diweşandin. Kovarê wan di piyasê de hebûn. Taybetiya ku ihtiyaca ku bû sebeb kelha Ahmet derket ev bû. Kovara Ahmet bi giştî kovareke çandî û mijarên İslamî ji xwe re wek mijarên taybet hilbijart di vî warî de xwest ku çanda İslamî û di nav Kurda de bi pêş de biçe. Dîsa taybetiyeke kovara kelha Ahmet kovarên ku li Türkiye derdiketin bi temamî bi tîpên latînî yani bi herfên latînî dihatin weşandin. Lê kovara kelha Ahmet bi du alfabeyan hem bi alfabeya erebî hem jî bi alfabeya latînî li Türkiye hat weşandin. Sebeb çi bû? Sebeb ew bû ku kovara kelha Ahmet di navbeyna nifşên nû û kevin de bibe pira peywendî. Lewra nifşên nû bi herfên erebî nizanibûn. Nifşên kevin jî ji xwendina latînî mehrûm bûn. Kovara kelha Ahmet bi du alfabeyan derket bi giranî jî mijarên İslamî û ji xwe re wek mijar hilbijart divê qadê de ket piyasê
و تنها و شانگری خو دومن. کوارگری کردی اگر ام بحث بکن به کردی تابع موضوع بحث که دریجه یعنی تاریخ کوارگری کردی همه دچه نزدیکی 100 سال. هر وکی که هنجی دزانن در عالم اسلامی ده دمک دریج مطبعه به درنگی هات عالم اسلامی لأوروپا مطبعه پیشت چول پشتی که مطبعه هات عالم اسلامی گلک پرتوک و کووار و کتاب مختلف در مطبعه استانبولی داشت که جبر که پایتخت عثمانی هم بوم لستانبول هاتن وشاندن. هر وکی که هنجید زان قرن 19 همین در عالم انسانیت ده او قرن که دناب عالم ده نجات پرستی فکر ملی دردکبن پیش یعنی پشتی شورش فرانسای جبر و هر قوم و ملت بزمان خو دخوازن کو وشانگری بکن آنگو هنک جبر کو دولت عثمانی دولت که تایبت بو گلک ملت دبن باس که وید دجین و خلافت مرکز خلافت بو در عالم اسلامی ده جبو که از بیجم مثلا دولت عثمانی جی بهل وشاندن اب فکر کت رواجه کت پیشی روشنبیرین ترک آنگا فکرت ترک پرستیه به پیشت چو و پشتی که او ترک پرستی و فکر ملی پیدا بود ناف کرداده جی کردین وک مالباتان بدرخانیان بهتر جی مالباتا بدرخانیان استنبولین کووار و سازین مختلف آوا کرن کووارا جین کووارا کردستان کووارا روژی کرد کووارن دستپیکینه که دوی دور عثمانی انده لترکیه لستانبول هاتنه وشاندن لپشتی دمکه کن لقاهره و لازبیجم لشامه جی کووار هاتمن وشاندن جی جون ترکان نهشتنه که کووارن کردی و بین لناب عثمانیان بلابه قدخه کرنه دست دانسه هر وکی که هنجی دزانن طبی روش که گوهری دن از بیج ملت مختلف نخاسم با پشتی شر جهان یکمین دولت عثمانیان هلوشیه به هلوشینا دولت عثمانیان بل سر خاکا لسر آخا عثمانیان گلک دولت مختلف فن لسر فکر ملیت هاتن آوا کرن آنادولجی جی طرف هزن کولدار و هات اشغال کرن ملتن آنادولی yani milletin Müslüman bir tevahi piştevaniyan milletin Anadolu kirin Kurdu, Türku, milletin muhtelif şer-i azadiye kod bejin şer-i azadiye pişti şer-i cihana yekemin destpekir da encamı da kovarek binavi Türkiye Cumhuriyeti hat damezrandın. Damezrinlerin Komara Cumhuriyeti fikra xwal ser fikreke milli danîn û milletên dî tev wek tune hesibandin. Ango gotin geyr ji Türka kesek li ser vê axê ne imkana ku bijîn. Eger bijîn jî lazim e ku bibin Türk. Elbette ev rewş bu sebeb dijberiyê, Kurda jî dijberiya tabi tenê ne li ser Tirkiye dîsa devleta damezrînerên Komaranu alaka xwe ez bêjim ji İslamê re jî dilsar bûn. Dilsariyeke wan li ser İslamê hebû. Xilafet rakirin, herf guherandin, bi tevhîd û tedrîsatê re gelek qedexe çêbûn. İrtibata milletê ji alfabeyên Erebî Kurda jî
به الفبه دنویسین هات برینه و پاش غیر جی ترکی تمام زمان دی ین هریمی yani ne İngilizce ve Almanya ev خود رواج تدریسات ده هاتم بکارانین بس ده زمان کردی ملت هریمی ین دناب عثمان قد وک همولات دولت دجین هات قد خکرن و بشدت کم زن چون سر دمک دریش لترکیه هیچ برهمک کردی ام نابینن yani چند کس از بیشم وک از محمد امین بوزارسلان و چند کس اندی مثلا خبات بکنجی دی صدمه که کرد توانجی او مجبور دبن جه ولاد دچن اوروپا مثلا مموزین وردگرین او بشا مموزینی که بحثا حامیت پروریه دیگه دیگل کجه درد خشی دیسا امکان وشان نامینه دچن دمک دریش yani kovar و کتاب ناید خواندن نممکنه جبروی لکردستان باکور کوارین کردی در ناید لید سال نوتی ده گله کوار درتن کوار کردی جی کوار کلها آمد جی یک جوی کوواریه کو دوی دمیده درکت اگر البته هر کوار دخوازه کشخندوان خوره به مکتبک یعنی آرمانجا هر کواری هیه و هر کوار به آرمانجا کی درد کبه کوار کلها آمد جی آرمانجا ویا یکم او فکر که اسلامی و زلال و توحیدی ده ذهن ملت کرد جه بگیره و کرد چواکو خود تعالی هر ملت بسر بزمانه کی وک نعمت دای هر ملتی زمانی کردی جی نعمته که خود تعالی دای کرده و هر وکی گود آیت دجی تی بیان کرن آیتک جی آیت خود تعالی جبر ویه که جبر کو اب آیت يعني چواکو مثلا مروف لقرآن الآية قرآن خودی درد کبه لازمه منتسیب هر زمانی لزمان خودی در کبه کو آیتک جا آیت خود تعالی قوارا کلها آمد آرمان جوی اوه کو بزمان کردی امر و نهی خود تعالی دیگل جیانا کردواری به کرده بده علماندن یعنی کردان فێری وێ ژیانێ بکە دیگەل و ئیسلام و کورد وەک نەینک و گۆشتن شخوا نەممکونە و ji hev bên veqetandin. Ji ber vê yekê kovarek kelha Amed ji destpêkê taniha mijarên îslamî ji xwe re wek mijar hilbijartiye. Eger em behsa mewzû behsên kovara kelha Amed bikin em dikarin di çend beşa da behs bikin. Beşa yekem klasîkên Kurdî ne. Ku mesela li Kurdistana Bakur wek kesên destpêkê Mele Hüseynê Bateyî, Melay Cezîrî, Feqî Teyran, Ehmedê Xanî, wek ekoleke Mele Mehmûdê Bazidî û gelek ulemayên dî ekoleke destpêkê ne ji ber vê yekê mesela kovara kelha Amed wek mijareke taybet di her jimarekî xwe de îla helbesteke klasîk weşandiye. Mesela Ehmedê Xanî bi taybetî gazî û hewara xwe bi milletê Kurd ditîne. Gilî û gazinê xwe ji Kurda dike dibe hemû millet xwedî dewletin, xwedî hunerin, xwedî kitêbin. Bes Kurd ji vê yekê mehrumin. Çima ez bêjim sponsorekî wan nîne ku mesela
دورا وی دانا خاصم اگر برهمه که بهاتا نویساندن شاه و پادشاهان جکر بهاتا تقدیم کرن او دوی اوی دا از بیجن بکیسکین زیرا زیر ددانوان اکرام لواند کرن احسان لواند کرن بس احمد خانی و محرومیت دناف کرداد دبینه و اول دست به از بیجم نوبهارا بچوکا نوبهاریت که چما نوبهار؟ احمد خانی یکم کسی که بو پروردهی و بو زاروکن کرد بو تدریسات برهمه که نوبها بناو نوبهاری آماده کریه و گوتیه نجبو صاحب رواجان يعني نجبو مزنو مال مزنو كسن مشهور بلكي جبود بچوكي كرمان جان ما برهم تأليف كر بشتي جبو تعليمي ديسا عقيدة إيماني دن بيسا بس دل شواتية كوية مهم هي كو محزون دبا رادبج فولكلورك كردي دستانك كردي تيناب أواي مسنوية كو بشا توحيد و تحميد و از بيجم هما بيجم دس بيتك ما مزينة يعني جمال خاص جمال ملتي نج قومك دي نجنا ملتك دي دستانك كلاسيك تينا ميداني دما مزينة دا قليو غازنين أحمد خاني هنا جبركم مجارك السركة أحمد خاني از بحثاويتكم جبركو قلق قليو غازنين أحمد خاني هنا أحمد خاني يكام جار دخوازه كو حسياتك هشياري دناف كرده ده پیدا ببه لورا دورة أحمد خاني ده يعني حتى دورة أحمد خاني كرد دناف دو هزان ده از بيجم كو ببيانوي كدبيل كليدن لسرحده يعني دنابينا فارس و عثمانيان ده دنابينا ترك و فارسان ده وك امنيت سبابي هاتنا ديتن و لسرحده هر آليش خورا جهازه كرده استفاده كده بس وقتی که مثلا قدیه دیسا بهفر چونه سر کرده جبر به که احمد خانی جوه که پر عاجزه و جنه خواندنا کرده جاهلیت کرده پر عاجزه دبی بخوینن جبو که بخوینن جی حسام ببه نوبهارا بچوکان عقیده ایمانی و دستانه که مشهور دهیله دیسا گلیو گازنه که وی مهم هیا که پیشیوان کرد از بیجم دهلبسته که خود وصاد به کا پادشاه کان محمد بگ و کا پادشاه سرحدم دستانه که دریجه بحثا محمد بگ که میر محمد بگ که هفچاقی وی و سپونسوریا وی کریه دیسا ملای جزری مثلا دمک تایبت ده کوارا كلها آمد ده هما ده هر هجماري ده بيجن هلبسته كوي يان أبا أوي كي بحثوي هاتيه كرن كوك از بيجن بجلك بحل بجهيلة إرفاني من خاصم فلسفة إشراقية بجهيلة تصوفي ديوانا ملا ديوانا بهمباية يعني بلكي أم دكارم بفزولي مقايسة بكن كو ديوانا ملا بجلك زمان أوروبا واجهات يورجراندن أو جي وقت مجارك تايبت و دكوارا كلها آمد جيه خوي تايبت كرتيه ديسا كرت جيانا وان هلبست بانا يعني جيانا أحمد خاني جيانا فقيه تيران جيانا ملاي جزيري جيانا ملاي باتي ملاي ياسيني يسري وقلك كسندي دكوارا كلها آمد هاتيه زمان و خوندوانان را هاتیه تقدیم کردن هلبستن مودر گلک نویسکارین ما با آوه به طرزی که سربست هلبستن خو نویسینه او جی دکوباره کلها آمد ده هاتنه وشاندن و خوندوانان جی استفاده کریه که ظاهر ارتکین همین عمر احمد
Mamosta İbrahim Dağalman, Fahrettin Şemraxi و gelek kesindi به helbestin xwe bi nivîsên xwe hêzekî dane Kelha Ahmed. Kelha Ahmed ji ber ku ez bêjim Kurd halê hazir bi sê elfabeyan dinivîsin, dixwînin, berheman tînin ziman. Kurdên Qafqasyayê bi alfabeya Kirîlî dinivîsin, dixwînin. Bi giştî jî berhemên Qafqasyayê folklor û stran û ewa edebiyata herêmî ye. Kurdên Qafqasyayê bi wê alfabeyê dinivîsin. Mixabin di kovara Kelha Ahmed de meta niha bi alfabeya Kirîlî nivîs hevalê me ku bu bi alfabeyê nivîsîbe tune. Bes bi alfabeya Erebî û bi zaravayên muxtelîf alfabeya Erebî gelek nivîs hatine weşandin. Bi zaravayên kurmancî yên sereke yani kurmancî soranî û zazakî di kovara Kelha Ahmed de sê zaravayên taybetin ku di kovara Kelha Ahmed de cihê xwe girtine hevalên me ê soran bi soranî ji bo ku têkiliyeke kovarê bi soranan re jî peyda bibe hevalên me bi soranî û bi zazakî nivîsîne. Dîsa beşeke taybet di kovara Kelha Ahmed de demeke dirêj bi navê çend pend û şîret ji Qur'ana Mecîd çend pend û şîret ku hinek ayetên muxtelîf di mewzû behsên cuda de wek me al hatine teqdîm kirin. Ev jî beşeke taybet de xas e bi kovara Kelha Ahmed be di kovarên Kurdî de ev beş zêde nehatiye ziman bes di kovara Kelha Ahmed de cihê xwe girtiye. Gotinên pêşiya her wekî ku hûn jî dizanin gotinên pêşiya yani gotinên babûkala ew gotinin ku destpêka wî nayê zanîn û kes nizane ku ji ku hatiye an ji ku peyda biye bes gelek şîret û nesîhetan xwe de dihebînin di kovara Kelha Ahmed de hatine teqdîm kirin. Dîsa dosyayên taybet yani her kovar mutlaka li ser ez bêjim mijarên wanên taybet hene ku bi awayekî taybet mijara xwe pêk bînin. Di kovara Kelha Ahmed de jî elbette dosyayên taybet hebûn hatine teqdîm kirin. Mesela di kovara Kelha Ahmed de mijara alfabeyê hatiye nirxandin münaqişe li ser çê bûye. Çima gelo? Halê hazir li Tirkiye, li welatê Tirkiye de alfabeya Latînî bo zimanê Kurdî tê bikaranî. Di vî warî de dijî her kesî alfabeya Celadet Bedirxan ku li Şamê wî û Hemze Begê Müksî û çend kesên dî wek komîsyonekî kom bûne û ev alfabe gotine ev bes e ji bo Kurdî bes e. Bes ta niha bi giranî ev ku alfabe hatibе bikaranîn jî di kovara Kelha Ahmed de jî nîqaş li ser vê alfabeyê çêbûne. Hinek di hinek behsa de mesela hatiye beyan kirin ku ez bixwe jî duê baweriyê deme çend dengê mühim di alfabeya Bedirxan de nînin wek dengê hê, eyn û geynê. Bes di Kurdî de dengên taybetin mutlaka lazim e di Kurdî de hebin bi tîpên taybet yani bi herfên taybet lazim e bên destîşan kirin. Ev jî hatiye nîqaş kirin. Seyda Ahmed Hilmî Elqoğî dosyayeke taybet li ser Ahmed Hilmî Elqoğî hat çêkirin di kovara Kelha Ahmed de. Çima? Çünkü
احمد حلمی القوغی هم عالمه که معصر بو، هم جی تانوها بزمان کردی گلک کلاسیکین کردی بر همین احمد خانی شرح و شیروه کرد. نخواستم نو بهارا گلزار همو کن، نو بهارا بچوکم. دیسا وک مموزین که با آوائه که به هم پا بزمان عربی وی شرح کریه، تختیمی خوندوانان کریه. بل همین نهج الانعام ملخلیل سیرتی دیسا احمد حلمی شرح کریه. اما بوی واری از بیجم دواری تفسیر حلمی دیسا تفسیری که دست پی کریه که عمری وفا نکریه نبیه ریه سری تام سورت علی عمران دا دست پی که سورت علی عمران دا مایش بر بیه که یعنی که کجبر که کدا احمد حلمی دا ادبیات کردی دا زیده بو مجی وک باری وفای دید که امن سر بسکنن. دیوانا جامع دیسا بر همه که احمد حلمی تایبته که گلک هلبس جید کووار کلها آمد ده هاتن وشاندن. انتولوژی جدست پیکی تی حسباندن دیسا هلبستن فقیر شید کوچر. یکم جار اشترف احمد حلمی و سر المحشراوی در کتیه هولی باشه انا که نسخه احمد حلمی ده که ماسی هبجی چند کسی دیجی سرخابتی نه بس دست پیکی ده احمد حلمی اگر او نه آنی ازمان بلکه من ها نظام بو که هلبسبانی مهیه یانتونه ملایباتی فقیه تیران پرتو بگه هکاری وانا تب دیوان جامع ده هلبس دینوان جیه کرتنه ملا محمد هادیه لجی و از بیجم ملا محمد امینی حیدری و الشيخ علاء الدين خزنوي تف هلبس ديوان ده ديوان جامع ده بصايا كده احمد حلمي هاتنا بردستي ما جبر في كده ويبو مجي مجبور ديت ما دوسيا كتايبات دو كوبار دل سر احمد حلمي شيكر مولود وملاي باتي جخوند بوكو بحثاوي نيكرن لو راد ناب كردان ده دسبيكي ده يكم جار مولوده ملای باتی بویا دست پیک و مثال کل سر جمولودن پشتی خورجی بویا مثال که بالکش گلک هلبستینوی محبتا ویا بو حضرت پیغمبر هلو رابع ابن القاسم هلو ای قاصد اکبر هلبسته که دریجه کل سر مقبره حضرت پیغمبر هاتیه نبی ساندن و دیسا کان محمد مصطفى اوجی هلبستاویه جبر به بارکی گرام بو مخص دوسیه که تایبت بو مولودی و جیب چه بکن دیسا احمد خانی ده جماره داوی ده یعنی جماره داویه کوباره کلها آمد هر وکی کو هنجی دبینن ده مدرسه شیخ خانی ده به یکل سر فکر و رامان و هلبستن احمد خانی نرخاندن نویسن هیجا هنه دوسیه تایبت بگیرانی اف بن بس اگر از بیم سر خباتن خواه یه دکلها آمده وقتا که هوالا تکلیف کرن گوتن ام دخوازن توجی دو کوواری ده بن بیسین از فکری مگو گلو از چه بن بیسین به چه قیده چه بن بیسین چه بن بیسین من ده جماره اول ده وک هف پیوین من خواست که از بسعدی شیرازی بدم ناس کردن موسا پیده چون باشه حقیقتا ستران و ستران بیجید ناف کرده ده کاری که تایبت بو جبر که ملت کرد زیده بنویسی و علاقه دار نبو یعنی تاریخ کوان غیر رسمی هبو بس تاریخ کرده نزدیرو که کرده بگیرانی ده سترانان ده و شارتی بو من خواست که از لسر سترانان نخواستم سترانین که به تاریخی و به کسین به کسایت تاریخی و که مهمن ده تاریخ کرده ده از لسر بسکنم وک نمونه
دنگبیجی حقیقتا دناف کرده ده yani نخواستم دناف کردین سرحده ده yani کردین هیلا مردین و عرفایوان ادبیات کوانی کلاسیک هبجی کردین سرحده ده دناف وان ده دنگبیجی خاله که مهمه که ده شبین زبستانی ده شبا خواه به کلامین دنگبیجا بهارتنه و دوان کلامن ده گلک حقیقت دیروکی هاتنه زمان مجی خواست که اموه مجاره شخورم وقت مجاره که تایبت هل بجیرن تانها نزدیکی 28 بش شاش نبم مدو کوواری ده لسر سترانم بناوی تو دنیای ریزنویسک جهنک ستران نزدیروکا ما ستران کو نزدیروکا ما و علاقه دارن ما خواست که عمل بکن ما ده جمارة أول ده بشا أول ده من بحثا جوهر آغای شیکاک کرد که کسی که مهم بو دجبریه که ویا لهمبر ایرانی هبو دست 100 سال 19 همین ده پیشبریا ریبریا کردین عشیره شیکاکان دکر لدج ایرانیان و امر نظام او خاپان گوت وره امیتا ببخشینن توی دی سال حریم اخواه سردست ببی بس حتی از سر آخیبم از تشتکی بتا نکم و جوهر آغای شیکاکش پی خاپیا گو کسی که بقرآن سون بخواه گلو ممکنه که درواب که رابو چو جبو که ده دیوانا ویده پیرا بشیوره جنبنی به بردانی او کشتن و جنازه وی المیدانی هشتن جبه مالباته دیسا برایوی طاهرخان قلنی که او جی دهمان دمیده دنگ بیجه که ویجه بود دیوانا طاهرخان ده عبدال زینی که دیساش خو ستران جی ویل سر چیکریه طاهرخان قلنی لسر عبدال زینی که لسر طاهرخان قلنی ستران چیکریه اوج برای جوهر آغای شیکاک بو کل دج ایرانیان شر کر و اوجی بحیله خاپاندن برن و کشتن سمکوی شیکاک شخوا مجارک تایبت بو سمکوی شیکاک تا دستپیکا جمهوریت جی دهیله ایرانی دلناو عشیر شیکاکان ده از بیجم وک دولتک نیو آزاد حرکت کریه مکتبین خوی تایبت وکریه کوارین کردی وکریه ایسا شروی الدج ایرانی هبیه کو اوجی بحیله و هاتیه کشتن ستران لسر وان هر سی کساجی هم ستران جوهر آغای شیکاک هم یا طاهرخان شیکاک هم سمکوی شیکاک که با آوائه که برفرهی بحثوان دهات کرن مجی او ستران جدوی دنگ بیجان ده شفره کر هنه که هم لسر پاشتیروکا وان سکنین مشرح کر دیسا هر وکی که هنجی دزانن لبدلیسی لده جون ترکا جون ترکین که از بیجم ده حریم کردستان اندن کارین غیر اسلامی دکرن عراق و دخوارن خلقی ظلم دکرن ملا سلیم مدملی و دگل شیخ صابدین لبدلیسی لده جوان شر کرن قیامه که پیک آنین دوی شری ده ملا سلیم و شیخ صابدین هاتن عیدام کرن ما او سترانجیش دوی دنگ بیجا برخست و دکوور کلها آمد ده و شام جخوا ندبو که شیخ سعید بیج بیر کرن لورا ده دامزراندنا جمهوریتی ده تا نها گلک پرسکریکن مهم سرکانی خوا جه پرسکریکن ایرو مسئله کرد و از بیجم کردستان و هبه دست بیکا خوش شیخ سعید دیگرن و بمظلومیتی هات بو شهید کرن گلک سترانین لسر شیخ سعید هاتبون گوتن و دنافگل ده لسر دوی دنگ بیجا ما بود هر وکی که هم دزانن تا نها هم ifade وین ده محکمه ده هم ضابطین محکمه در نکت بون میدانه لید سترانان ده گلک بحثاوی دکرن ما او سترانان سر شیخ سعید کل سر شیخ سعید هات بون گوتن جی ما چند بحثا چند سترانان کرد
ندبو كو بحثا عشيرة حسنان نيكرن لورا عشيرة حسنان حركة الشيخ سعيد ده رول كواني تايبت فدكارية كواني مهم هبو وقالك ستران لسر هبو چونا وانا إيراني وسليمان أحمد كو أوجي لإيراني بإخانت أول بوبو ميواني سمكو شكاك باشيجي لإيراني بأوايا كي بخاينتي خاطبون شهيد كرن ما بحثا ويجي كر خالد بيجي جبري جخوا دامزري نري حركة آزادي بو پشتی کو کومارا جمهوریت هات دامزراندن ادن خالد بگو وان فهم کرن گو کو تایتو علاقه که وان دیگل هف نمایا رابون حرکت آزادی دامزراندن دنافنه کسا دا بحثا از بیجم شیخ سعید و اندامتیاویا حرکت آزادی هبجی اب نهاتی اثبات کرن لی خالد بگی جبری هف دیتناویا دگل مصطفى کمال دستانین کردی ده آوایا که تایبت هاتي زمان مجي د كوبارا كلها آمده او ستران بحثاوي كر سيد خاني وسوي سيدو وحركة آغري هروكي كونجي زانن بشتي كو حركة شيخ سعيد تيكچو شيخ سعيد هات إيدام كرن گلك مالبات و عشير و سروك عشيرين كرد بقانونك تايبت هاتن سركون كرن سرگون آوان درکت هسکی بری تیلیج یک جوان کسابو که دگل که تو علاقه که وی به حرکت شیخ سعید را تو نبوجی دیسا حاطبو سرگون کرن مالی وان بو مالی میریش برویه که حرکت آگری دست بکر دگلی زیلان دا از بجم قتل عام گلی زیلان و کوم کشینا کل گلی زیلان پیک حاطبو خالين تايبت فون لازم بكود كواري ده بحثوان بيكرن قليه زيلا حقيقة تراجدية كمزنة ده تاريخ كردا ده و ده تاريخ تركيا ده ملسر وي حركت جي استرانين كهاتبون قوتن جده و دنگ بيجا ده شفركر و ده كواري ده وشان مظلوم ميتا ديرسيم وسيد رزاجي ندبو كو بيش بير كرن لازم بو كو اوجي دو كواري دي جيشي خوية تايبت بكرن لو را حافظة يا قل سترام بو لي دواري حركتا ديرسيم دا قلك ماتريالين ديرسيميا هبن جيجده و دنگ بيجن ستران كيم بون دو سترانين زازاكي كو لسر ترتليا درسمی هاتبون گوتن ما اوجی جدوی دنگ بیجن درسیمی ورگرد ده شیفره کر و دو کوواری ده وشان جبو کو سید رضا نیش بیر کرن لورس سید رضا جی مظلوم بو حرکت شیخ سعید دگر چی پشتوانی شیخ سعید نکر بو بس سید رضا کسی که مظلوم بو دو کوواری ده مبحثا ویجی کر فقيه ايران و افينو سترانين لسر افيني جي مهم هون افينا فقيه ايران و سينم خانه كو جدوه دنگ بيجا بگلك سترانان دهات بگوتن ما اوجي باوايك تايبت الامن السر مالي يكون لينكر ستران جدوه دنگ بيجا گرد دو كواري ده وشان مثلا سينم خانه چه بو؟ مثلا سينم خانه فقيه دلی وید که بس سینم خانه بس باو سینم خانه نخوازه که کچا خو بده فقی رادبت بی گرک تو بچی فستانه که او سابینی که او فستان جی او قماشی تنه لمصر پیدا دبه فقی دو چه 7 ساله دمینه و پشتی که ود گره سینم خان ایدی لدنیای چیه نمایه لدنیایش بروی که اوینا خو آنی زمان ما ابجي وكسترانك تايبت بتاريخي وعلاقة دار بو جبركم فقيه وعلاقة دار بو ما ابجي دكواري دوشان دكواري كلام مدة ديسا هناك حلبستين فارسي جي ما ورقران زماني كردي
نخواستم چارین مولانا جلال الدین رومی شیخ سادی شیرازی هنک هلبستی نوی ما وک بشه که دومدار دو کوبار کلها آمد ده تقدیم خوندوان کرد کرد که مثلا زمان فارسی و کردی زیده نزیکی هبن همه يعني ترجمه ده جمرو زحمتيه كي زيده ناكشينه يعني اجبركو قال كلمه وان هاف بارن دو كوبر كلها عمده ورجرجي مهم بو ديسا هلبستن زمان التركي لو را بو پشت چونا زمان ورجرا زمان مختلف تشتكي مهمه ما چند هلبستن تركي ين سزای قراقوچ و چند کس اندیجی ورگران در زمان کردی و تقدیمی خوندوانان کرد. دیسا کوباره کلا آمده مهنک محکایه که محمد آلاغاش جه ترکی ورگران و دو کوباره دوشان. کلا آمد جماره ویا داوی جماره 5 همینه 11 ساله که درته لسر احمد خانی ام هیوی دارن دیسا گلیبرا اب گلیو گازنه ما بجی بکده که مزن کووار تین وشاندن زحمتی اک تیکشاندن لبقاسی کدو زحمتی اکل سر تی دیتین هاو قاس نای خواندن ام هیوی دارن خواندوان کووار بحقی کووار بخوینن پرتوکن کردی بخوینن و کردی و کرمانجی به پار نمینن لورا آیتک جه آیت خود تعالی که دائمه ام بوی آیت به وی کووار دوشینن هون تماشاوان جی اگر جه کووار استفاده بکن امی کیف خوش ببن و امی جواجی سپاسی بکن دیسا دو کووار کلها آمد ده من جبیر کرد سریده نه آنی زمان بکسین تایبت را هنک هف پیوین رپورتاج دمجارین مختلف ده لسر اختصاصا کسان هاتیه کرن افجی بشکه تایبت مثلا دوسیا چه به دوی دوسیای ده مثلا دوسیا احمد حلمی ده به حوال احمد حلمی را دوسیا احمد خانی ده به پسپورین دوی واریده هف پیوین هاتنه کرن هف پیوین جی دو کوواره دن تشتین مهمن هروها تشتین که ام بیجن و هر اف بن ام هیوی دارن و اف برنامه فده دار به و خوندوان مجی خودی لکوواره کلها آمد در کبم بمینند خیر و خوشیه ده